Danas smo održali na Makljeni 9. specijalka tornjaka. Danas je bilo državno prvenstvo tornjaka Rama 2011. Prijavljena su bilo 83 psa. Privedeno je bilo, trenutno ne znam točno, nismo još brojali, negdje preko 65 pasa je privedeni bilo. Nikakvih pritužbi nije bilo, što je najvažnije. Ukupni pobjednik, znači od Mužijake Tigar iz Stonca grada, vlasnika Iki, a najljepša ženka je bila Arka u vlasništvu Ivice Brkaniće iz Viteza. Mi smo prezadovoljni samim učešćem pasa i kvalitetom i brojem privedenih pasa danas ovdje u Rami. Znači, kao što znate, već izložba je bila dokumentarnog karaktera, znači su prihode koje smo stvarali danas i su za djeca, to su djeca sa posebnim potrebama u Rami koja udruga djeluje već dugi niz godina. Tako da se znaju humanitarni vez da im pomognemo. Negdje oko 1000 maraka smo uspjeli skupiti i sve učeno udruzi djeca nade. Pa mi se nadamo iduće godine isto da ponavljamo sve i da ćemo nas spomenuti da je bilo u organizaciji kinološkog kluba Tornjak Ramama, Hrvatskog kinološkog saveza Bosne i Hercegovine i krovne organizacije Unije kinološki savez za Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa svima još jednom koji su učestvovali i svim gostima našim posjetiteljima koji nas posjetili, svojim prilozima pomogli ovu udrugu, a posebno zahvaljujem načelniku dr. Ivo Ivančeviću kao jer općina je i generalni pokrovitelj naše izložbe. Pokrovitelju u hrani, znači sve nagrade u hrani je firma Gold Dog iz Donjeg Žabara koju se također zahvaljujemo. Još jednom svima hvala koji su učestvovali, vidimo se idućeg. Danas imali smo dobro vrijeme, imali smo velik broj prijavljenih pasa, imali smo i dobre i srednje i loše kvalitete, jer ljudi nisu navikli, ne da nisu navikli, nego pojedini ljudi, izlagači ne znaju šta znači izložba pasa. Izložba pasa znači prezentacija ljepote i približavanje idealnom tipu tornjaka, odnosno onakvom tipu kako je propisao standard. Ja sam danas nastojao da ne bi povrijedio izlagač, ipak svak svoga psa voli, bez obzira kakav je i koliko vrijedi. Išao sam malo strožem ocjenjivanju, međutim nekim sam psima možda dao nezasluženu ocjenu, dao sam dosta četvorki, iako su možda bile tu dovoljne trojke ili dvojke, čak i diskvalifikacije. Ali sam educirao ljude koliko je se to dalo i Bogu hvala, niko se nije bunio, svi su rekli svaka čast, bilo je pošteno. Tako da je po meni odziv bio odličan, publika korektna, moje suđenje nadam se da je bilo korektno. Nastojat ćemo u budućnosti nešto raditi na poboljšanju pasmine, jer zahvaljujući recimo, evo, sad ću vam navesti primjer, ne samo tornjaka, bosanskog ostrovskog goniča Baraka, bosansko-hercegovačkog hrvatskog planinskog psa tornjaka, hrvatskog istarskog goniča Oštrije dlake. Mi smo dosta te pasmine iskvarili, ne ja, kad kažem mi, onda mislim na ljubitelje pasa, jer smo priznavanjem tih pasmina od FCI-a krenuli, umjesto uzgoja, krenuli u proizvodnju. Pa smo stvorili veliki broj grla ne razmišljajući o selekciji pasa, ne razmišljajući o uzgoju, o uzgojnim smotrama, jer bez selekcije pasa neće biti dobrih grla. A ove naše stare pasmine, i tornjak, i barak, i starac Oštrije dlake su, hvala Bogu, dosta stare pasmine, genetski jakog materijala, nije lako iskvariti, iako već vidimo loših grla. Znači, suci bi trebali korektnije suditi, oštrije suditi, bez namještanja rezultata, samo treba gledati psa, a nekoga je doveo. To bi bilo moje mišljenje i moja poruka za budućnost. A kakva je budućnost tornjaka? Pa po meni dobra, međutim, stočni fond se smanjio, što ne ide u korist u prilog tornjaka, pa ćemo, bojim se, dobiti pse mekšeg karaktera, on je u biti dobroćudan pas.
Međutim, on je po potrebi i oštar pas i pas borca ko treba se boriti sa zvijezdima u šumi. Međutim, postao je toliko popularan da su ga pošli uzgajati da se ne bi uvrijedile dame u gradovima, pored radijatora, gdje će on izgubiti svoju autohtonost, gdje će on izgubiti svoj karakter, svoje oči, svoje uho, svoj sluh, svoj nos. Međutim, ako ga budemo anatomski održali, ipak je to veliko uspjeh. Kakve su šanse tornjaka na međunarodnoj sceni? Vidite jednu stvar, mene nekad kad zaboli srce i duša kad vidim ja da je neki pas prvak Danske. Lako je biti prvak Danske, naš tornjak. Prodan je recimo iz Rijeke, baš sam bio očevidac. 2 maltene crna psa, jako loše dlake, jako loše gornje linije, jako loše konstitucije, bez plemenitosti, koji su sa puno žara došli da se takmiče u Bosnu i Hercegovinu Posušje na CAC izložbu i sudac je, ajde da ih ne bi povrijedio, dao im je ocjene odlične. Međutim, trebao je po meni pokazati im šta znači pravi tornjak, a šta znači nekakav, ajmo reći, iskrivljeni, s nečim drugim miješani i tako dalje. I međunarodno, postaćemo jednog dana međunarodno popularan. Međutim, bolje je da on ostane u našim krajevima, naš autohton, nego da bude komercijalni pas, jer spasit ćemo i karakter i kvalitetu našega.